içim ağrıyor başladı. Не принимает уже укол. Onda başından aylanıp halsırıp atasın da. Senin şu böğürüklerinden ağrıyor degenden. Самолетта ошондуп келди. Башым айланып. Tilderin nasıl seninki kurgap kalçın mümkün de şunu sizcesin mi sizbeysin de. Barçın kandaydın lan okulanlar ver, kanday жылыштар, kanday görüşler oldu. Belin kandı odat, başın kandı odat. Ozgun koyulganları sıkaydı o. Men 2012-жылы Россияда онкологическийге жөнөтүшөт. Тузумный занозда. Ал жакта 4 ай химия алам. Химиотерапия. Химиотерапия. Ал жакта оздорум оюлуп, геморрой болуп. Belinde gırıca degen mi? Жок. Немеден чыгарып коюшат, больницадан чыгарып коюшат. Операция кылабыз дейт кийин. Kaçan? Уколдору неделясы өтүп, операция кылабыз дейт. 21-нде мен Удаление матка, матканы алып таштады. Матканы алып таштап кийин мен унабай келе бердим. Бизге. Ошко келем. Ошко келип кийин эжем аркылуу бул жерде угуп момунже менен күйөөсү Али деп ушул жака келем. Эжем айыккан экен да бул жерден. Кийин бул жерден бир окуганда мен içim катыйт эле, içim катыбай калат. Маткаларың да ооруй эле? Акыркы күндөрү маткаларым бурап, ичтерим болбой калгандай болду. Мындай жүк көтөрүп элең, жок белең. 2 килограмм зор көтөрөт элем. Көөрү көтөрүп койсоң да тоже ооруйт, да? Ичтерим бурап калат эле. Бир ооруганда, бир окуганда içim катыбай калат. İçim катыбай калды, азыр геморроюм ооруйт эле, 2-3 болуп калганда геморроюм дагы уже оорубай калды. Уже сакайып калды да геморроюң, а? Анда мына химиотерапияда баягы чач баштарың эмек болду, таасир эттиби? Кийин чачтарым чыкпат, аллергия пайда болот. Денеңде. Шулар баары кетти азыр? Баары кетип, азыр жакшы. Жакшы эле уктасаң, жакшы эле аппетитиң болсо болду. Жаман уктайсың, аппетитим жок болчу. Азыр жакшы болот да. Болуптур, ошол сенин дагы Алла Таала ошол атайын атартып, Алла Тааланын ар жагынан Россиядан келгениңе эскерип, сага дагы Алла шифа бере берсин, да. Сага дагы амин. Мына ошо салык келиндерди, салык фазанттарды кызга шерик кыштырып, Кудай калса, иншалла сакайдың да эми ушуну менен эми. Силерди дагы ошо кой берейин. Мага жөнөткөн үчүн силерге узун өмүр. Рахмат. Небере чеберек көргүлө. Рахмат. Болуптур ошо. Мага ошогон ооруларды айыктырып жүргүлө. Болуптур, майли, айтканың келе берсин. Дагы ошол химия алганда баягы отко барба дейт. Күнгө чыкпа дейт. Чыкса болот экен бул жерде окугандан кийин. Мен сага келгениңде эле айттым го, каза табак аралашып, тамак жасай бер, күндө жүрө бер деп туруп, Күнгө чыкпа дейт. Бизден тез эле сакайып калат. Дегенге бул жерге окуган адамдар иши бара берет. Болуптур, айтканың келсин, ошо баардык химия алгандар бизден сакай берсин. Рахмат. Бөйрөгүңдө кан тоолду бөйрөктөрүң. Сайшы болду. Кызган жокпу? Кызыды. Бөйрөгүң кызыдыбы? Сен бөйрөгүңдү аччап эле? Аччат эле. Дагы кайерлериң ооруду? Колдорум ооруду. Кайерлер колдоруңду? Колдорумдун муундарынан муундар ооруду. Муундары? Арка тазалаштым ооруду. Катырасы? Далдарым ооруду. Арка позвоночниктерим ооруду. Тазалаштын кайердин канты ооруду? Кайыштырып. Бөйрөгүңдө мына эмеге чейин. Желкеме чейин. Мына чычаң жагың ооруган жокпу? Чычаң жакка чейин? Бүтүндөй ооруптур да? Буттарым ооруду. Буттарың кайери ооруду? Канты ооруду буттарың? Ачышып ооруду. Тамагың басып ачышып оорубай беле сеники? Ооруй беле? Азыр кызыдыбы окуганда? Азыр кызыды, жакшы окуйт. Анан мына бир точкаң оорубайбы тизиңден? Ооруйт. Бир точка? Бир мына жерим ооруйт. İki jagынан ооруйт экен, а? Мына аркы бутуң да ушундойбу?
Başın kanıttın han. Başım hazır yaxşı kelet. Hazır teldedin ha? Teldep gitti. Su teldep gitti. Teldedim hazır. Aşkazanın kanday oldu? Aşkazanımın tüylüp barıp kayra hazır yaxşı kaldı. Hazır orada kaldı mı? Atışmay. Ha? Atışta kaldı. Yaxşı. Borundan oldu. Doğru. Hazır kanıt kaldı bu. Hazır yaxşı. Köp var, köp var. Bıcağından. Tüylü görmeden tüylü yaxşı. Жүрегінде yaxşılık oldu. Yaxşı. Hilazı жеңіліп қалған сездің бе? Жеңіліп қалған. Мен жаңа оқытқанда келіп қалғанда чочуп келдім де жығылып қалады деп. Жығылғаным жоқ. Жоқ эми келіп қалғанда жаман қатты болып кеттім. Ал кетіп қалған екен да. Мына позвоночниктер дагы тердеди. Тердеді. Бүт денең тердеп тұрды, а? Бірсе терлеп кетті, мен дагы терлеп кеттім. Жеңілдеп қалды ма? Жеңілдеп қалды. Yaxşı болып қаласың. Отырау. Сіздерге Алла шипа берсін. Рахмет яқым алейкум. Аллаһу акбар. Білмейді, қандайсың анан? Ашыл оқығаннан бері қандай өзгерістер болды, қандай тәсілдер болды, қандай ойлармен ұрғансың, сұлу туралы бір айтып өтсең. Қанша жыл болды ұрғаныңа? 10 жыл болды. Баштап қайсы орылдан ұрғансың? Талмамен ұрдым. Формасы. Өзімді білбей қалшылмауым. Өзімді білбей іштеріммен тілдеріме чайнап, жағылап қаттығырақ ұрысымын да, өзім білбей қалшылмауым. Деме, лечениедан алғансың ба? Лечение алғанмын, ешкімге жардам берген жоқ. Ondan sonra Rusya'ya vardım. Gruppaga çıktım dediğin kaçıdan çıkarsın? Şu talma boyunca gruppaga çıktım. Kaçıncı gruppa? 2. gruppaga çıktım. İnvalid olduk. Şu hazır Rusya'ya barıp, ondan sonra Rusya'ya barıp öpküm uğurdu. Şamaldap kalıp, al жерде uğurdum. Qanday uğurdun? Saqaybay. Öpküm şamaldap. Ne dep yanız koygan? Tubеркулез деп па? Открытый, закрытый ма? Закрытый. Ondan da saqaybadым. Кейіннен ошентип жүрүп барбаган докторум калган жок. Кийин ошонун арасында давлением ашырды, жүрөк ооруну. Канчага чейин чыгат эле давление? Давление 240-ка чейин, 20-40-ка чейин. Жүрөгүңө эмне деп эме койду диагноз? Жүрөк кан тамыры. Жүрөк кан тамырларынын оорусу да. Канча жыл болдуң аны менен жүрөк кан тамыры? Аны менен 6 жыл. 6 жыл болгон. Жатпаган больницам калган жок. Ашказанымдан операция болгон. Ашказанымдан операция болгонумда 2007-жылы операция кылдым ашказанымдан. Ал үчүн кан көчкө сөөк сайлыган эмени алышты операцияда. Сөөк сайлыгын алды, кийин Ашказанга сөөк сайылып калып, жакындай. Көч пайда болуп, анан сөөк сайылып калыптыр да. Андан кийин анын арасында 2 жылдан бери язва дешти. Кийин дагы бир ооруганда барсам, приступ бир ооруганда барсам, язва дешти. Анан приступ арасында ушу ооруп, докторлорго көрүнүп атканымда ушу силерге жолугуп калып, Алланын мени жолуктурду. Biz sizge kelgende daha ötü alkalın начар эле, ha? Өтө оор эле. Sen az joldan kelip, joldan düşüp, ооруп кал degenden sen kelgeningde demin kıstığı, balsırap, ha? Ооба. Jetelep kelgen kızın, ha? Ооба, kızım jetelep. Анан ошондо бир окуганда эле sen Ооба, бир окуганда эле сакайып калдың, ha? Ооба, тырышып аткан жерлерим тырышпай, Тырышып аткан элең ошондо? тырышып, баса албай калган элем. Ошондо Ошондон бери жакшысыңбы? Аллага шүгүр истелдим. Давлениең көтөрүлбөбү? Давлением жок азыр, жакшымын. Мына немелер боюнча да Кыйсык болбой атам.
Talman karmaya koydu. Talma karmagan жоқ азыр. Yaxşı. Aşağıdan da olmaydı. Aşqазаным оорубайт, жеген жакшы, Аллага шүгүр. Силерге жолукканыма шүгүр. Allah seni öz panohida sevsin. Sen çok bilirsin. Sizlerge de. Oturup, böyle. Mağa okşogon mağa okşop ооругандарга силер күч кубат бериңиздер. Şu işenбегендер işensin. Onu okutup okuyanımızdan özün köy oldun ama kança oğlular gelip Sakay'ı, Rusya'dan raktar gelip Sakay'ı. Баспагандар басып, өзүм көзүм менен көрүп атам. Мына жерде өзүмдүн эле келиним Россиядан рак оорусу менен айыгып операция болгон деген жеринен келди эле. Азыр Кудайга шүгүр, ушу алакам менен моң жеген, Аллага шүгүр, жакшы болуп калды. Şu kelinin oğrusu oğur keselde can çıkan oğru da onkologik болезнь. Tuzundan ostepçi bu. Ona şu samın körgün değil bu köyüp giderik da kendinde. Şu matkasını alam dedi. Операция кылып, алып турган жеринен келип, операция ушу алакамдын моңуна жеге окуткандан бери ага дагы шифа берди, Аллага шүгүр. Şu okutам деп, şu илимге берилгендер болгон болсо ушу алакамдын моңуна жегин телефон номерин алып, ушу айыкпаган жериңерди айыктырып алгыла, ден соолугуңарды биринчи байлык ден соолук экен. Ден соолук болсо анан бар жок нерсе боло берет деп ойлойм. Çok rahmat. Sonra Allah şifa veririz mi? Cetele cevap ver. Kaç bu? 8 aklı şu. Kızımın hapiste yaşop aldı. Ne desin? Arıqtap, böyle cebeytili. Hapiste yok böyle. Manda japkanda kıymalar. O da elbette. Üstüne tuşup yamalar bekler. Sonra bana okutkandan beri biraz yılışlar oldu, görüştü. Başkanı kanıt kaldı. Katılsın. Başkanı çok soğuk kaldı, özüne yani bir küçük Bugün gelişi daha yaxşı oldu. Yaxşı olub qaladı. Sen özündən jеңілдеп qaldın Gülnur, ha? Ama japqanında denine töşök içi orubay qaldın. Çiğin alıp qaplık elə, yaxşı olub qaladı. Xeyirlerini alıp geldi da. Çirkelerin için. Oyunlarına uyuda tutarın. Kantoru da tutarın. Zırdağı da kışardı. Çımırap uçtağı da. Kalığı da. Kaçı bütün köylek kalığı da. Öküyetek. Çiterinden oru vardı mı? Ha? Çirkelerin uyup talığı da. Çıkanan oru da. Dağın karmaşı var. Karmaşı bırakın. O kadar. Tamam. Bu keyin o'raganmi? Keyin shunday ko'rdi, ko'rsatmaydi. O'zingni qancha yil bo'ldi? 125. 1 yil bo'ldi o'rganma. Başta ne bol kant borderi? Çıplakta atölye. Çıplakta bir şu atölye göz. Yok keyin dedim. Ama keyin alasın. Kança gün çıplakta oradan şunu tutaldı. Çıplakta mı? 1 ay 2 ay. Tuğulğanda жақшыны da gözden ketdi. Tuğulğandan keyin kança ayda oldu? Tuğulğandan keyin 1-2 aydan keyin şey tuğul.
Çırpakta olsa, oruç kap bilmeyin gene olsun, balda mıntu açatır da ciri öyle. Cavuşup koysa, mıntu açatır. Onun beri sıkpak düzeyse ki. Amin kıl, amin, amin. Amin kıl, amin, amin. Aha, dinledin mi? Opera, başka. Ne oldu? Kanday özgürlükler mi oldu? Katıra var. Kızıganın kanı attı. Kızıp bazıcığım. Ağzın, ağzı çiğliğe başladın mı? Kız küye turgan, çiğlik atırgan, tondur atman cinlerge okuldu da sonra. Bellerinde belgi boldu, başın kantıp kaldı. Baş yazıldı. Başın yazıldı. Belden terse başladı. Belden terse başladı. Putların çımıradı yok mu? Çımıradı. Kuda kalırsa bizim azlıkı bir başta okulanda cengil okuyuz da. Baran sayın kuş aldırağız. Eğer küçüğüyle okusak kurtarıldı başında. Bopra Allah şifa verirsin, senden hidayet kalıyorsun. Amin. Çirik otam var. Ağzı çirik otasın mı? Başın kaçı vurup kaldı vardı? Çok. Başta var, cimuruk. Başlar cimura ota. Keçeğim ne dedin, bizdeki bölüm çıkanda bol dedin ha? Ne boldu? Kayağına bölüm çıkanda bol. İşte denedem nesi bölüm çıkanda. At canımın cilkinden başından bu. Belden çok oldu. Belden çok oradan da. Bizdeki bölüm yensi de. Geç çıkanda uykun kanda oldu. Kucakşı olur mu? Kucakşıladın mı? Hazır okutanda gözlerin kısıp gitti. Sen gözün içinde de alerji vardı. Kıçağızın burada. Hazır okutanda belin kanıttı. Beli vurup basılıp oldu. Bir basıl bir uğur oldu ağzı benim. Dizilerin uğruğan yok mu? Yok. Kutun kısap kalgan yok mu? Kutun kısap kaldı mı? Hazır başın uğruğan yok ha? Oğuzun kırgan mı? Hala Allah şifa versin. Allah betlerin bunda cekinde bugün kozup durdu. Bunda da kıraçım. Markalarının bakalım sularına ketip kaladı. Yarım santimetre жүріп қалған. Тренировкалардан 6 ай барбайсың, кейін жеңіл боласың. Тренировкаға? Ошондан бери кейін кичине кыйналганымдан барып жүрдүм да. Чыдай албай, кумар экен да. Ne boyunca trенировка kılasın? Азыр биякта рукопашный боюнча. Rukopashni boyunca. Ошо белдер ооруп. Trенировка kılgandasın kay yerlerin mi? Tarıkça. Bir gana belim ооруп атты. Başın oluyor mu? Olmaz trенировкада. Sen putlarının tizilerinden bıcak oluyor mu? Buna söğüm ооруйт да. Buna hiç çağırdan oluyor da. Köşetçiğin şehitlerini. Mal jeri ооруйт да. Şehitlerin. Organa kança bolsun? Urganımga 4-5 ay boldu. 5 ay? Eseplegende. Ben siz jattın mı? Ооба жаттым. Kança jattın? 10 kun ишине алдым. 10 kun ишине алдым. Жылыш болdu? Жок. Жылыш болdu. Кийин бул жакта бир акага көрсөтүп, ушу бир маза алып, разинка кылдырып турсам, жүрөт деп. Ошондон кийин кичине жакшы болуп калды, бирок баркага кичине жегиси ооруп атты. Doğru ya. Putların mundарын kasırayıp Жок. oturup durur mu? Жок. Azır ушу бир жумадан бери баш ооруп калды да. Bir cumadan beri. Баш ооруп, тиш ооруп калат, тиштер ооруп келди. Мен көп ойлонуп, артта калып кеткен нерселерди ойлоп сыгыла берем да. Yüreğin sıkıladı. Uykundan kaçar. Uykuda kaçat. Сабак отурса деле көңүл бөлүнбөйт да, бирок кызган сабакка көңүлүм эч бөлүнбөйт. Sen kaçıncı kursun? 3-курс. Yurfak'ta. Üniversitede. Topazı Allah şifa verir. Yaş olasın. Adın kim senin? Kanat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat kanda olup kalgandan okulgandan beri. Bana 3 aydın yüzü oldu. Жакшы рахмат. Кудайга шүгүр. Bellerin korubay atağı murdağını. Белдер азыр жакшы. Кудайга шүгүр. Түшүк болуп калдым мен. Senin belinde ben sizden ne degen mi?
Film 5 mm жайынан жылып кеткен деп Грижа. Грижа деп чыгарышканды. Эми ушугу кыйла ушу спорт менен машыгат эле. Ошо спорт менен коштошосуң деген. Эми айла жоктон ден соолук керек экен эми. Ошого спортко кыйла бара албай жашоодон дагы тоюп бара жатырмын да. Эми азыр жакшы, Кудайга шүгүр, силер тез жолугуп. Эми Алла өзү жеткизи. Алла разы болсун. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Кече туттарың оорубайбы? ушу башыман тартуунун учуна чейин ооруп жүргөн убактар болду. Мен бетиңден жык бүдүр баштын, да? Бет доо эми больницага көрсөтсөм айткан бойдокчулук азыр ушундай чыга турган убакт деген көрсөтүп. Бетим толук бүтүр болуп калды. Азыр Оорудун эле белгиси экен, анандыңбы? ачышып сыксам кан чыгат эле. Азыр жакшы жоголуп кетти. Спортко катышып атасыңбы? Спорт кече ушу Кыргызстан чемпионатынан 3-орунду алдым. Кайсы сene боюнча? Кикбокс боюнча. Кикбокс 3-орунда. 3-орунду алдым. Бишкекте болду өткөн турнирде 3-орунду алдым. Мына эми Кудай кааласа эртең дагы жолго чыгабыз. Мусун аракет кылып тез турабыз. Биз дагы эми, себеби мына сен бизди жүзөгө чыгарышың керек да, туурабы? Сен окутам десең акелериң дагы каршы болду, окуткан менен жакшы болбойт деп. Эми Кудайым өзү жеткизи силерге. Рахмат ушунчалык жардам бердиңиз. Кудай кааласа мындан ары жардам беребиз. Аракет кылсам кече ооба. Boylarda 2 rekat muhtaç namaz okuyanda 2 rekat muhtaç namazı bilgeniçe Allah'a secde kılıp koysun. Kuda kalırsa çok alıp gelesin de. Bize meali okuyuz da kalırsa bir yakın. Allah sana uyar olsun dedi. Rahmat. Az hiç yerin evi bulmayı jakşı eken de. Jakşı var joğu jayında. Rahmat sizlerge de. Sen negizi mında şunçalık uğurun küç bolğon men tez sakayıp